Nienda ukuthocha ingi musiaisya tumini kilungu ila kitialite muthenyani wa nthini wa kilungu cha Uiiti. Twende na kunenania yulua thina wa ibu muno kwimbania kwebu na indi daktari nawe ta yulua kwithiwa mundu atonya ukwatwa ni colon cancer kumana na mathina ma ligula mundu waya kwa twoselele ba daktari. Right. Kana nune nena utanikana matuku maingi andu mena ipuja kuthibunania kana wina gas na ulewela wekala nthini wa mwini kwaku muno ila wekala nthini wa mwithi ula munene uraruita colon wekala muno usethia muno na colon cancer. Colon cancer ni uwibo kwa wingi muno na muno thini wakamba kwitu no nenda andu aingi mena colon cancer na oende nena mendo kukwaza nikana mundu ila ukuvurania ebu na ndo uthicho every day kana after every 2 days weza kwethia wina thina wa colon nondo kuthicho ni wia wa colon kana mwithula munene na icho kutumi matuku maingi ila wena cancer of the colon weza kwethia ndo uthicho na cancer of the colon indi ni nawe takwenda ni yebo kwa wingi muno kwa umena kwa aka na cancer of the colon ni matuku anu they affect akala nini kana mwikola munini nondo akwethwa indi ni nawe takwasane kana meya leula refine na majuya leula utona kuma mwene metoke mwenya leula ukala mwene metoke na chokutimi cancer of the colon pake na kwitu na muno thero akamba kwitu ni ipo kwa wingi muno nundu weza kwethia tena taenda chapati Christmas only lakini now is there almost every day na mandasi na mkate muno ula wa white that is popular na maulewa sumon then nimeotuma we say that it has a lot of toxins in the body more so in the colon na icho kutumi cancer of the colon ipo kwa wingi na cancer of the colon mundu wonde ula wina gas kana mundu wonde ula wina wila kebuna ne muno na ndo thichoke lamote na wathicho ni chomo muno na sometimes cancer of the colon wonta cho no kisa with cho na kina ndakame that's not a good sign nundu pero na peke ndukiteke sio ndino ngone kwa ndini wa mwini kwa kuna ndini moso in the colon na icho kutimi cancer of the colon first signs ni gas icho kutimaya tuna na julua gas na tena julua iburu bona nyaka na julua constipation tuilea kuna na julua cancer of the colon nundu that's the first sign na andoingi alame doa with cancer of the colon the first thing na kila chambe yambe wita kwethia mundusu ndio thicho na kila chopa pa chuma kimwe kana chuma ila ndio thicho ne bwibura ne mnox na thina mwingi muno na indino okani utumana kana na cancer of the colon. Cancer of the colon is very easy to treat tiunduma cancer lengi tiunduma cancer da tema kana pancreas kana cancer tema ila ndio kwa wingi muno de no kamba kwito lakini cancer of the colon pe kila teka na ntisi asiaisha aingi maito alama na cancer of the colon kana medwe na mundu na cancer of the colon mesi the procedure ya ko mundu kwithwa ena gas kana kwithwa kuipura na note of the cho the first thing while it's in cancer of the colon apa eka kusisia sindulate ito na weta kusisia kana kuna x-ray na kusisia leulo kwa matuku maingi sia no ya leula no mo lakini wiwa uto the cho nesa na what cho kinandaka meno cho ni chumu sometimes it cancer of the colon na that's why to me cancer of the colon is very common na while see one kana uza mandikende utona kwa nondo cancer of the colon kuita kwako is very simple straightforward lakini there are a lot of things ila tale kwika be warona na kuita na nicho kutumi cancer of the colon tamina wena do and cancer number ina kwa kana kwa mini Kenya that's how common it is na udhukula wipo kana the most worrying thing kana concern ni kana yende zingibete ondo teto na kana yende zikibete niki nundu ando ingi matuku anu tenda kuya leula museo weta watamtam leula witamtam toka thipa no kike andu isio mukeu kana ketheri kana keke andu sukuma ningi weza kwenda mai kwenda kuya leusu na ando ingi menda kuya nama muno la dune muno sia mbui na ngombe which people like very much na that's not good food it joke to me kwa ina tsane kana cancer of the colon is becoming very common. There is a saying I think na sometimes na iche nama nikos ya cancer muno cancer of the colon na yu mundu akulia niki na mbona masais they eat meat all the time lakini tiklikana kana cancer of the colon now is common in Masais as we talk now niki nundu Masai ala maisa nama tenen mayaisa ende ala mo mundu bekweda nundu ala maisa nama tene even on a idea akamba
ila taisa nama waisa nama na within the whole day uteoda na within sawale ndaza kuithia na ukizo kwa da witho na hicho kitimi the design da nama daida leula wekala mwini kiluke asa muno ne kana unenge bina pandu pa ibina ya samuno lakini you elano ya nama na mayuthi muno na mayutu angome pandu pa samuno na mayama every day hicho kuna the cancer of the colon becoming common and then wa in Masai land and also then wakamba na tene taisa nama once in a week ila kuisoko kana once in a while lakini nowadays especially a lot in big towns muno in Kitui, in Wote, in Machakos, in Athi River is a major problem muno nundu pe big stage ya Kamba na Masai na Athi River they like eating meat all the time, especially young men and young women they like eating meat all the time. That because of that nundu akinuchuchu weza kwethia andu aingi matukwano mena high rates of developing cancer of the colon because nundu makosa fiber in their food nundu meza leula refined maya chapati na mela ngima ya mtula musunge na maya mkate na maya nama all that food they can then wa colon kinukasa muno it develops cancer. Now mundu na cancer colon kanone na wasa de cho ne bulaka ne purana sia na gas lakini gas is yuma which I cannot produce any gas. That's the first sign. Now, cancer of the colon, how do we treat normally? Cancer of the colon na ninena muno kwa cha alama to either whether na mwo na cancer of the colon kana whether na cancer of the colon kana na cancer of the colon at this time. Ni pedo ape a bit of confusion nundu tamba kwa operate mbe warona mbe kukuita. Nundu mundu wedo atio the cho na lo last month tis the cho jupandu bangi which is accumula pandu bangi with colostomy kana colostrum bag kwa chochu kikumila pandu bag nundu do the lazima tm the chochu through a bag na nikinenga ando ingi a bit of discomfort. Of course it's a bit there's a lot of discomfort no say the mundu do the chono normally na chono lazima chumela banza lazima umie cho cho and that's not very common na ndo ingine mali ya operation. In fact is yesterday I had a patient cancer of the colon or the operation all the nice say mwipinda ingi ando ingine mali ya daktari no kwasa yutaenda kukuita lakini dukwenda inde pale kuitwa cancer of the colon ni tumor za colostomy na ndio tikunenga ndawa na kala tukio pale tumia tumor na ndatumia tumor without no wabwa lakini kila embwa tumor of the colon kana cancer colon yende muno ni tukuitana chemotherapy na chemotherapy ya tukunenga ndawa kana i cancer ni adela kana radiotherapy kubibia na x-ray tukabibia kana cancer ni adela and all those signs that gas na constipation na with the cho is first sign of cancer of the colon. Yes mwine kulio ila mo operate mundu na mwesilia cho bandu bangi mo operate ni mutungi ya system isu nziesu ikasiokianiene soke sede ya mundu no athichone sondo bailite exactly to kaza cha cho tene kana usia nundu tambe ya kumuita tutezile chote okaka pinga pio no kese ndaka soko thicho inge ku ilata divert kana tezila pandu bangi ilata muita na abwa uzago no ambio thichone sa na tatongeya ndio abwata tongeza mambio chona za then athina ejo kitimi in most cases person ndo teka then wa Uiiti itenzio na ite comfortable na mundu tendaiwa lakini sika wanundu wa advantage ya mwo na la waka walea na wazandwa na kwekwondo la kwekwo so it's not very good. Of course indi taisi mononge ne kana dwika kindu mwo tekwenda dwika onedha no isinicho keseo no lazima mweleze na alea weka lakini lazima nake amanekana ke wale anichalete na kila kiuka kwake ni upon him na kana mistake yake team mistake ya daktari nundu nayo ngambe ya kuita cancer dambite kwa the right thing you blame me ku embwana nda kwa kindu kila kesio na nulea ni kutabuza kwa nduka chondo la muti itina kwa maana na hizo decision neno ne yakwa and ni kinu chonde cheke kwa ni yolo wakwa lakini ndio lo daktari. Yes pe mabinda mwe ndisikana ni cancer ya colon kana ni cancer yiba pe cancer withi asa ingi mundu ndatonya kuthicho undu bailite na ndithi ya mundu sio akikala na mubuko isu ni cancer ya colon
still colon. Necho kituma yu mundu after your operation utatungi wanzia yake ukethia ni waende ya kuichonesa ugeze kwithia yu akatumia mubuko maisha ni make onthe muno wisa kwithia ni muno petho ila rectal membo ukeze ta operate nitaumisie all that part the kipandu pa chokisela taumisie ponde na tapinga nundu wisa kwithia edwa the cancer is here na ta operate na wisa thia choki to bitla baingi ta operate papinga wapyo ukeza betatonda kudicho ingi no lazima choki keslava throughout life. That's the cancer of the rectum. There's cancer of the colon, cancer of the rectum, which are ila ni sikibithokani muno. Yeah. Na sikibithokani usiuko likanila baike na wisi thia choni chaika kwisilava kiya ile kwisila. Yeah, kiyo kapinga ukeza a cancer nundu when it's like this cancer was either that pinga pyo which either by choke is labu completely pinga pyo na that pinga ukese tena wa operate nundu wa cancer kitona is labu no lazima umie ponde umie mwezi usu wonde no kuma wonde ukese tena painzi yengi no lazima utai wathukisia ukese tena lazima kesla utai. Yes. Na cancer ya colon ni muitile. Oh yes. Ni itawane ni boa. Kabisa. I've got so many patients. Pia nena boa aingi muno. Ala ni tete cancer colon ikaboa lakini kila kile maana muno. Na hii ni nena yolwa Uiiti na Uiiti. Ala maboa na mekala nesa na la mate ya indimewa. Nundu pia ndo ingi moka mesi nenda ndayu ido no na ki pakugila mutana. Mundu ni woka na okere kwa mbana imbia daktari ndiye operation. Na woka hospitali kuitwa. Yes. Na ngimutabia daktari mwene wakwa ndiye operation. Na ile yu mundu usu ndo mutaithia. Kana mundu oka kwa yi nenda operation nya. Ndiye nda chemotherapy. Na ndiye ndo bigwa. Yu nazo uolo waite tiwa chemotherapy ni wa operation. Na when you take as a doctor muwa mino kwa nyendi kwenda ki do muita endo tekwenda na hicho kitimi one tawete ibinda ngene kana no lazima wande ende naise wande ni ready no kenda line na matuku mainge wi munenga akiandika ayasa nye ni nale yakeke ndisi nicho daktari ndo kwenda kana usethia be kau as a doctor we wawe muyani chakeli no manaka na pesa kwa kinwitina taka blame na pesa kwa kinwitina dezo kutwa kotini nundu ni wewa nie na manaka na kilo no kweka is against medical advice kana kinu kilo temra daktari na nundu nda masaa mabikiana kuthela ndeto ya muthia kwa musiaisa ndeto ya muthia kwa musiaisa ni kana tena na yulwa cancer sionde cancer zipo kwa wingi muno na nundu ni na weta nikana ni kune kla yulwa cancer dini wa Kemri na no soka zaidi ni mwamana muno ide prona kwika embwana mundu ena cancer kinu chambe ni umane cancer zipo na ipo kwa wingi na itono kwata kila mundu wonde chakeli nikana embwana cancer atia ende daktari ono kwasia na chaka tatu wa mwina kuitwa nuzio kaenda kile binda ukisiwa kana cancer zuni yako ye na ni athelile pyo kwa masita ndo Dr. Geoffrey Mutuma na namba yako ni 0722 801 299 noti mwanza ile na noti imwe ile kenda izunena ya Safaricom na wenda ni in WhatsApp group ila ita Uiiti Mutongo TV ni ukwika ngara senta ndia na kunena yulo wa monde eka wa cancer mo lange onde na ile ngini Safari na namba ya Airtel ni 0734 801 299 0 mwanza itatu ina na nanziro imwe ile kenda no seo naindi ni mubea muno nundu wa kwithiwa na ito kilunguni cha Uiiti naindi musesa ni wikwati wakwa kwa nai wabikia na kutetheka bo nibo tubika muthia thini wa kilungu kito cha Uiiti muthenyani wa umuthi tukakumana chumani chukite thini o wa kilungu ki cha Uiiti masa ota aya nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.